ata analizany de elefandafy non oh aboko nareo afaka mare andeha kalaza 65 ans fa malio tegna tsika bentapokandry sady marary ny mamenatra ministre ny fitsarana ndraiky ministre ny sécurité publique mivolagna hoe fa mandeha mifagnadediagna oh navoko nareo baka tao mivola fa efa mandeha ny analyse nandeha 2 jours 3 jours 4 jours 5e jour nalefa andafy koa analyse ora nareo nivolagna 2-3 jours nisiany kajy aby nandalo fa hoe pizina baka amin'ny valavo koa farignesiko volagna anao ny moaly président dikan'izegny tsisy laboratoire mavita mizara karaha regny amitsika Madagasikara anao karaha navita ka petipetika anao navita namorogna hody contre Covid-19 ro tsy nasaky nanonony hoe nalefa andafy ia tanao zegny atsika zao tsy mahay hoe nalefa andafy ia koa ianalizy igny za tseniky nahita président de la république karaha anao agnabony tany hazala tse Christian 7 ans anao teo tsisy olona ngelingeligny anao nibanjen'olo anao ragno tamin'ny hery radio mampianigny navy teo anao fa teo niala hery radio mampianigny HVM navy radio anao io mbola misy olo mangelingeligny anao araiky mivola fa miteraka maro mampisy mpifantragno Madagasikara araiky koa mivola fa ny mpanohitry ny tsy mamela olo hiasa azovy mpitondra nagnondra are-pirenena indrindra ta Madagasikara zay amin'ny MRFM fa mivolagna aminareo fa lany clé fitondragna ty